Talika ka mapulungpingan, anini asasaya o katelehay no mita. Itini iluma no paiteme kita malacacay ko falujo mitaong tutapang. Nanay mapalemes no kawas ko paro no luma no mita。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们在自己的家中同心敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。Malacacay kita saosi tu suar no fang zalay jotlad o sasaosi no mita itini i Filipi sakasepat at sefang tusak safaw tangasa tuluku safaw at tusir itini i Filipi sakasepat at sefang tusaku safaw tangasa tuluku safaw at tusir。我们今天所要读的经文在腓立比书第4章第12节和13节。腓立比书第4章第12节、第13节。Saosian no maku tini ifang zaray atsura suasa. Mafana kako tono tsaotay orib. Mafana kako tono katlupahay orib. Ano masama amaanay nika orib. O nika futsur ato nika tsahiw. O nika katlupah ato nika tsangoot no orib o nano milifatay to kako to nini maamin. Baka ni iitser ni Kristo o paitseray takwanan ko saka pakafilo ako amisiayaw to masa maamaanay lemak saan. Liawan ako sanukaping saosi。现代中文译本这样说：我知道怎样过贫困的生活，也知道怎样过富裕的生活。我已经得到秘诀，随时随地饱足好，饥饿也好，丰富好，缺乏也好，我都知足。借着基督所赐的力量，我能够适应任何的情况。以上。O tatapangan, o patusukan haratengan no mitaan ini asasayai. Una no itser no tapang o sakarahker no urib ako. Una no itser no tapang o sakarahker no urib ako。我因主的力量而生命充足，这个是我们今天要一起思想领受的主题。Unani saosian no mita asuan no fang在jutad anini o bibawa在你保罗suasa jingra mitier kakututapang ji Yes Kristoan saka urak kerai ku farujua aku saan jingra。我们今天所读的经文是有关于保罗生命的见证，他在当中提到。他因为信靠主耶稣基督，使他有知足的心。Saka itini isuan upang在主啦mamaaraw ita. Ano katlupa to ku urip, ano tsango to ku urip zai kang yangi ku falujo ni Paulo. O tanutekay ku awas ningra amitoor to tapang ato o matumusay no dipahak ato itcher ku urip ningra amipatenak to nga ayay arato。所以在经文里面我们看到。无论保罗的生活是富足或是缺乏，圣经说他的心思意念都没有动摇，他坚定自己的步伐跟随主，他蛮有喜乐，蛮有力量传讲主的福音。Sakasari kakak mapulung, bakani tunani saosian no mita asuan fang在jotal anini, minanamay kita tunini tanutekay pasorin no falujuan ni Paulo, tasorin itini ilaluma no mikumino tapang。Rahker ku farujo ita atau umatumesay no itcher no tapang kita mamafilo mi lemak to masa maamanay ang ayay at lemak。所以从今天的经文里面，从今天的信息当中，我们要去学习保罗他坚定的信仰，让我们在上主丰盛的恩典里面有知足的心，也让我们满有从主而来的力量，来行各样主所喜悦美善的事情。Sakacay uhara tengen no mita sarikaka u itcher no mita kutapang saan ji保罗。首先，保罗告诉我们，上主是我们的力量。u itcher no mita kutapang saan ji lah。Pahapinang ji保罗，matia u kalutam sao ku urip ningda mamaritemo azaku masa mamaanay karurayan atau kapaslesan lemak。Mangala unikatataang no pasles ningda。yomi patenak jingda tung ayay arato makariang nutamtlau marufu i birufuan jingda。在圣经里面告诉我们，保罗说他的生命其实也像一般人一样，
会遭遇到各样的困境，会遭遇到各样的患难，甚至他在传福音的过程里面遭受更大的苦难，就是被人迫害以及被关到监狱当中。你看，tara jitangala tara mafana ay cingda to suanu fang za jutlar. Mi patenakay cingda to nga ayay arato ikasanyaro. Saka itiya i tara maulah ko alumanay a sarikaka no kyokay i cingraan. 然而另一方面，由于保罗他非常有智慧，他在各个地方传讲福音，所以其实当时许多教会的信徒是非常爱戴保罗的。Sarikaka mapurong mahapinang numita. Ira ay ko kang ayan at tatukian. Ira ay ko karurayan at tatukian. Itini irakat ni Paulo ami patenak to nga ayay arato. Ika pahapinang cingda. Ano masamaan ko urip ning rai. Baka ni itini ini paflian no tapang a itser Cili hatay ko falutuan ning ra. Tanutukay ko falutuan ning ra matayar to tayar no tapang. 我们看到保罗在传福音的过程当中，有非常美好的时刻，也有非常辛苦的时刻。但是保罗说，无论他处在怎么样的情况里面，他都靠着主所赐的力量，心里有平安，有坚定的信心来服侍上帝。我们回到自己的生命来思想保罗的这一段教育，这一段经文。在ku tarat Israel atam tau kita sarikaka. Aw ay kumaan ni lumakan numita tahlamaan nay at lumak mateng ami paseneng icima-cimaan atam tau. Nika marza ci Paulo kita pakasorin tu nika u itser numita kutapang u sapahlaman urim numita cingra. 我们并不是特别有能力的人，我们也没有什么值得向别人炫耀特别的事情，但是我们像保罗一样，都确信上主是我们的力量，上主是我们的帮助。Unani sa osian numita aswan fang在jurat anini i mi pa icelai tanan. Bakani tini i mikumi sini ata icer no tapang i. Matlengku icer numita mi lemak to masama manai anga ayai at lemak ami parusiang to tatam anai ulah no tapang. 今天的经文，今天的信息在鼓励我们，靠着上主的恩典跟力量，我们能够行出各样美善的事情，能够将主的爱传扬出去。那sakatusa wahara tengen numita sarikaka pa mi pa ijo ji Paulo tanan sarujo renita ku parujo mi di er tu tabang。我们要忠心信靠主，这是保罗对我们的劝勉。sarujo renita ku parujo mi di er tu tabang。Nawiro pakahalili ci Paulo tu pates. Nawiro ci dihatai ku falutuan ningra ikarurayan atma. Nawiro ca ka pakai ni ini ka tara ci taneng ku tireng ningra marataang ku falutuan. Nahani tanutukai ku falutuan ningra miti tu tapang ta pakafiru cingra misi ayau to masa mamanai atma saan ku suan ningra tini fang在出来。弟兄姐妹，我们要思考。为什么当时保罗能够忍受苦难？为什么他在困境当中他可以感受到平安？为什么即使他有丰富的知识，还有智慧，但仍然不骄傲？圣经说他有坚定的信心，坚定的信仰去适应各种的情况。Rumah satu sarikaka mapurong an maharateng ita. Itini kimat i pilihayan rumiat i. Pakai ni itini i urip ni Iria aci Ilisa. Pakahapinang kita to ni katakamaan no sini asa no tapang. Umika putay cingra to masarucurai ku faluco matayalai ningda saan ku tirit tini fang在出来。另外，在上一次的主日礼拜的信息当中，我们可以从以利亚还有以利沙的生命里面了解到，圣经告诉我们，上主与忠心服侍他的人同在。萨利嘎干嘛不弄？Unani sa osian numita aswan fang在出来，anini rataya umi palalai tu faluco numita. Dengan sarujutan ita ku faluco amiti tu tapang atau pataneteken ita ku pasorin nu faluco. Ta cai ku memakai heh nuh kalan masa mana apinangan atau lemak faluco ita. Ta cai tu ka sapidias kita tu lalan nu kawas matefar i rarau.
今天的经文再一次提醒我们，我们只有建立忠心的信仰，我们只有坚固自己的信心，我们才不会被世界的价值所影响而偏离主的道路，而陷入到罪恶里面。Saka sarika kama pulung, nanay tamaan no tapang kita, nanay marari no tapang amikapot titaanan, nanay pafrian no tapang kita to itcher, ta ano ikangaayan to no urip, ano ikatatiehan to no urip pakafiru kita mala ngaayay awatsay, ami paasliya to ngangan no tapang。求主帮助我们，时时与我们同在，赐给我们力量，让我们无论在顺利或者是在遭遇困境，在任何的时候，我们的生命都能够成为美好的见证，来荣耀主的名。求主与我们同在。愿主祝福听他话语的人。我们一起来祷告。Sila itay wamaniam i kakarayan, miriaw kami misa puner tu falutswa itini kaayaw no miso. Soring wamaaw o chitulasay ku itser ufana nunyam. Misi ayaw kami to masama manay at lemak no kari, wamaaw lengkiso ko piti eran nunyam to sakamutser ku rakat nunyam. Sakatanugtag no awas nunyam matayar to tayar no miso. Sakachi itser nunyam mga ay malang ayay awatsay ku urip nunyam. Tamaan kami wama. Tasolin o matatulungay tini falutsuan no miso ku urip nunyam. 主啊，我们要再次谦卑在你的面前。我们的能力有限，我们的知识有限，我们的生命有限，我们没有办法靠着自己胜过世上一切的邪恶。是主，求你与我们同在，让我们领受主你的力量，领受主你的帮助，让我们能够靠着主有坚定的步伐，不偏离你的道路，靠着主能够有足够的力量，成为美好的见证来荣耀你的名。谢谢主的恩典，愿你常与我们同在。Pakani i tataman na angangan nutapang ji Yes Kristo ami tolon. Amen. Tulu sarika kamapulong anini rataya o katele hainomita itini luma no paiteme kita malatsai ku faluzo ami tolon. 今天是家庭礼拜，我们在自己的家中同心为一些事情来同心来祷告。Sakatsai uta tolon na nomita sarika ka. Nanay tamaan no tapang kita, pakani dini fangzai zutal, suano fangzai zutal, miriami pa itzel tanan. Bosaka itzel no faluzo no mita, apakafilu ami si ayaw to masamamanay at limak. Nanay marang ayay awatsay ko urip no mita, ami pa atliet to ngangan no tapang. 第一个我们要代祷的事项，我们为自己代祷。从今天的信息里面，愿主再次帮助我们，让我们有力量。像保罗一样有力量，能够适应任何的情况，也让我们的生命成为美好的见证，来荣耀上帝的名。Tasakatusa uta tulunan nomita sarikaka, tulunan ita ukate nomita, tulunan nomita misakaya asarikaka nomita. Anu itu aku aro no paro no rumah nomita, anu ilu itininaro itu, anu misakaya itu asarikakai. Nanai hibutan no kawas ku kacatsai aparo no rumah nomita. Rumah satu, paturutan nomita ichiwamaan ku falucho no kate no paru rumah nomita. Nanay paluatan no kawas ku falucho no paru no rumah nomita. Ta masaruchur ku falucho no kate nomita ami tier tu tapang. Masaruchur ku falucho nang ra ami taong tu tapang. 我们也为着自己的家庭代祷，求神保守我们的家人生活平安，无论是在乡下、在部落或是旅外的弟兄姐妹。用祷告求主祝福我们的家庭，也求主保守我们家人在信仰上有热忱，能够忠心的信靠主。Sakatulu taturunan numita sarikaka, turunan numita ukalut lemak atau sarikaka no kiukai ita. Itini I marifungay arumi I nanay umaimeray ku falucho numita upurong no sarikaka amitier tu tapang sakat sao ka rarima kita. Rumah satu nanay o malalukay ku falucho nomita hari saosi tu suanu fangzai zutal mitolon to rumiami ami patanugtag ko pasolin no falucho nomita。我们也为我们的教会来祷告，为着所有的弟兄姐妹来摆上，在这样的疫情当中，愿我们继续持守自己的信仰，
让我们能够忠心，每一天都忠心思想上主的教导、圣经的话语，让我们有常常祷告的生活，让我们在这样的过程当中仍然有坚固的信心。Saikurai uta turunan numita sarikaka. Turunan numita uji asatai asarikaka. O maturatai rarima ai kusingku asarikaka. Atupakan itu nalifongi ji padesai ji asatai asarikaka numita paturutan numita ichiwamaan. Nanai atahan nu kawas ko asata namda. Nanai hinuman nu tapang ko rarum nu farujo nu ji padesai asarikaka. Nanai laluman nu sini ata nu kawas i matumes nu dihatai ningda ko urip numita. 最后，我们为着病痛的、信仰软弱的，为着在疫情当中受苦的弟兄姐妹来祷告，求主能够医治，求主能够安慰，更求主能够赐平安在我们当中。愿主祝福大家。Nanay sa kapulungan kita itiniruma no paitemer amitolon masasirama masasipaijen nanay mapalemer no kawas kita。我们在自己的家中互相来代祷，求主能够成为我们的帮助跟力量。Tahni ko lehay numita nanay mapalamat no kawas kita. 平安